Pozdravljam sve prisutne i otvaram 27. sednicu Skupštine opštine Bečej koja je sazvana za današnji dan. Molim tehničkog sekretara da izvrši prozivku. Dr. Vuk Rajdojević, Željko Kovačev, Saša Marić, Atila Horvat, Verica Ilić, Branislav Nešić, Žaklina Radić-Krstić, Slobodan Kvrgić, dr. Bijana Baturan, Jovanović, izvinite, Križak Matjaš, Dragan Lazić, Svetlana Tašković, Jelena Stupar-Gavrić, Zoran Gardinovački, Hega Dušandra, Aleksandar Rajić, Sofija Radojević, Šandor Nađ, Miomir Pelengić, Žarko Vignjević, dr. Molnar Viktor, Kišigor, Kovač Đorđ, Konc Đula, Szilágyi Edith, Alexander Endre, dr. Kalapos Renáta, Kis Zoltán, Rabvirág Éva, Juhász Hermina, Simon Norbert, Zorica Đumić, magistar Nenad Tomašević, dr. Vojislav Blažin, Nemanja Karapandžić, Željko Stankov. Na osnovu prozivke konstatujem da sednici od ukupno 36 odbornika prisustvuje 26 odbornika, te možemo početi sa radom. Obaveštavam Skupštinu opštine da su svoje odsustvo sa današnje sednice pismenim putem prijavili odbornici dr. Vuk Radojević, Sofija Radojević, magistar Nenad Tomašević, Jela Stupar-Gavrić. U skladu sa članom 75 Poslovnika pre prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik ste dobili uz materijal za sednicu. Da li ima primedbi na zapisnik sa 26. sednice Skupštine opštine Bečej? Da li Skupština opštine usvaja zapisnik sa 26. sednice Skupštine opštine Bečej? Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa 26. sednice Skupštine opštine Bečej usvojen jednoglasno sa 26 glasova za. U skladu sa članom 76 stav 2 i 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej obaveštavam odbornike da je opštinsko veće opštine Bečej dana 24.6.2022. godine predložilo dopunu predloženog dnevnog reda sa tačkom donošenje rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojine opštine Bečej, dela katastarska parcela 4874/2, katastarska opština Bečej, izvestilac Marijana Lovrić, šef odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Bečej. Predložili su da se ova tačka razmatra kao 9. tačka predloženog dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda se odlučuje bez rasprave. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom broj 9 koja glasi
donošenje rješenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bečej, dela katastarska parcela 4874/2 katastarska opština Bečej. U skladu sa članom 76 stav 2 i 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej obaveštavam odbornike da je opštinsko veće opštine Bečej dana 24.6.2022. godine predložilo još jednu dopunu predloženog dnevnog reda sa tačkom donošenje rješenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela 6496/1 katastarska opština Bečej. Izvestilac Marijana Lovrić, šef odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave opštine Bečej, predložili su da se ova tačka razmatra kao 10. tačka predloženog dnevnog reda. O predlogu za dopunu dnevnog reda se odlučuje bez rasprave. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova odlučila da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom broj 10 koja glasi donošenje rješenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela 6496/1 katastarska opština Bečej. Imajući u vidu ove dopune, dnevni red se proširuje za 2 tačke, tako da sad sadrži ukupno 10 tačaka. Drugih predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda nije bilo, pa prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda u celini. Ko je za dnevni red? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da je dnevni red za 27. sednicu Skupštine opštine utvrđen jednoglasno sa 26 glasova za. Obaveštavam Skupštinu opštine da su se o predlozima odluka i rješenja čije je donošenje predviđeno za današnju sednicu izjasnila nadležna radna tela Skupštine opštine, opštinsko veće i predsednik opštine. Mišljenje o predlozima akata ste dobili elektronskim putem. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, donošenje odluke o izvršnom računu budžeta opštine Bečej za 2021. godinu. Izvestioci Dragan Tošić, predsednik opštinskog veća opštine Bečej i Milja Dametić, šef odseka za finansije. Da li izvestioci žele da dodaju nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela odluku o završnom računu budžeta opštine Bečej za 2021. godinu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća Vodokanal Bečej. Izvestilac Svetlana Vuletić, zamenica predsednika opštine Bečej. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu, prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 25 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donelo odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća Vodokanal Bečej. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Donošenje rješenja o konstatovanju prestanka funkcije člana Saveta za društvene delatnosti. Izvestilac Igor Kiš, predsednik Skupštine opštine Bečej. Irina Kuzmanović, koja je za člana Saveta za društvene delatnosti imenovana rešenjem Skupštine opštine Bečej broj rimsko 102-80/2020 od 19.10.2020. godine,
dana 1.6.2022. godine podnela je pismenu ostavku na ovu funkciju. Saglasno članu 115 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bečej u podnetoj ostavci izabranih, imenovanih i postavljenih lica ne otvara se rasprava, niti se odlučuje, već Skupština rešenjem konstatuje prestanak funkcije ili zaduženja podnosioca ostavke. Saglasno navedenom možemo konstatovati da je Irini Kuzmanović prestala funkcija člana Saveta za društvene delatnosti. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bečej za 2021. godinu. Izvestilac Srđan Doroslovački, savetnik. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donelo rešenje o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bečej za 2021. godinu. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bečej za 2022. godinu. Izvestilac Srđan Doroslovački, savetnik. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donelo rešenje o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bečej za 2022. godinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela. Parcela broj 1350, katastarska opština Bačko Petrovo selo i broj 1329/2, katastarska opština Bačko Petrovo selo, sve upisane u list nepokretnosti broj 6631. Izvestilac Marijana Lovrić, šef odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Bečej. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela. Parcela broj 1350, katastarska opština Bačko Petrovo selo i broj 1329/2, katastarska opština Bačko Petrovo selo, sve upisane u list nepokretnosti broj 6631. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela. Parcela broj 2127, katastarska opština Bačko Petrovo selo i broj 2163/1, katastarska opština Bačko Petrovo selo, sve upisane u list nepokretnosti broj 6631. Izvestilac Marijana Lovrić, šef odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Bečej.
Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donelo rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela. Parcela broj 2127, katastarska opština Bačko Petrovo selo i broj 2163/1, katastarska opština Bačko Petrovo selo, sve upisane u list nepokretnosti broj 6631. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta broj 4745, katastarska opština Bečej i broj 4701, katastarska opština Bečej, upisane u list nepokretnosti 13485. Izvestilac Marijana Lovrić, šef Odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave opštine Bečej. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta broj 4745, katastarska opština Bečej i broj 4701, katastarska opština Bečej, upisane u list nepokretnosti broj 13485. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bečej, dela katastarska parcela 4874/2, katastarska opština Bečej. Izvestilac Marijana Lovrić, šef Odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Bečej. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Da li predstavnici radnih tela žele da se izjasne? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bečej, dela katastarska parcela 4874/2, katastarska opština Bečej. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela 6496/1, katastarska opština Bečej. Izvestilac Marijana Lovrić, šef Odseka za imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Bečej. Da li izvestilac želi da doda nešto uz materijal? Otvaram raspravu u vezi ove tačke dnevnog reda. Ko se javlja za reč? Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Ko je za? Ko je protiv? Ko se uzdržava? Konstatujem da je Skupština sa 26 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donela rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, katastarska parcela 6496/1, katastarska opština Bečej. Stigli smo do odborničkih pitanja. Da li ima odborničkih pitanja? Ukoliko ne, Skupština je završila rad po svim tačkama dnevnog reda. Zaključujem 27.
sednicu Skupštine opštine Bečej. Hvala.